Pony Film Production of Putokadaba Digital Format Namba Manipuri Feature Film Itau Ibungo Nungsibi Film Masigi Mami Kongho Nasi Sankatugas the Pangtokre. Toromoda Director of Prosecution Advocate NZTS Kumar Amadi Sanarabi Actress Toitoinas Toromopoiki Lunana Film Gilamda Masak Naibami Kiasu Saruyaki Pelamas the Muru Satam Langlivasuna Gokul Kaiku Boni Mary Nahemabati Amadi Memani Storina Razmani Kunjamba Duga Padushana L Sujakanta Sarmani Lunana Director na M Ipuni Toromoda Wangaladuna Advocate Tes Kumana Film Putopada Magun Laiba Malem Gitakta Sangdam Nabaya Film Sing Putona Bonasi Handak Sai Karasida Film Gitak Wankalak Pasi Apabukudam Amani Haki Film Timia commercial film Haibama documentary film Haibama art film Haibama yes comedy would be commercial thingy Masita would Manipura documentary would be departmental Tarasuba Manipur Legislative Assembly Om Suba Session Pamdanaba Manipur Governor Gubasan Jagatna Samon Kokre Session Nasi Laliba December Taragama Panga Pung Taramatuidagi Horaga Numin Humni Chupna Chatagani Haina Assembly Secretary na Tadropa Cherola Manakangali Nutrition Education Matang da Garang the Hona Satarakpa Orientation Training Course in a solution cre Banasakargi Ministry of Women and Child Development Gimakada Community Food Nutrition Extension Sinduna Pangto Kibatoro Maduda ICM Gi Principal Dr. Somorendro Manipur State Cooperative Union Gi Chief Executive Officer Z. Sarat Kumar Sharma District Officer N. Z. Sobita Madiate Muikia Saruyaki Thorom Saruk Amoina, Trainees Singa, Wariwata Hanabaki Thoromsu Pangtoki, Thoromata Wangaladuna, NZ Sobitana, Popati Say, Emma Pauyangang Sing, Sibiki Chang, Niamanaram, Weraga, Handakta, Manipurasi, Award Funky, Pogamasi, Mama Kayada, Gyanlo Sing Piduna, Masamu, Publicities, Maputok Nanaba, Amadi Hena, Sokat Papurak Nanaba program, Asi, Pangtok Pani Haki. Lida akogi medical minister se health minister se ada price ga lawruri se hari ba sigi rate se adomatic nem halakanda akogi country se chakholle haidana adugi indicator se adomatic zero data kan develop se ora kadoine ba country se Ziribamda Ladiba FCI gi depot in charge e Kamui Komaibu Kungani Toy Suba Samra Polski Kamuna Paru Habiki Matangda depot sida thabak toriba singmi singna poching baleptun lerkibadu ngasi Punna Waris Hanamina Batagi Warishanama Purakre, Warishanabatuda, ADC, Y, Iboyaima, Additional SP, O Menjor, Community Suba Saura Foski, CO Colonel Anil Kumaramadi, FCI Area Manager, Z. Kameshi Yauki, Maruina, Nasianaki Wapam Singdi, Railways, the FCI staff, Amadi Home Guard Chung Sang Mating Lambadu, Handokpa, December, Home the Junction Passes Walk Strike, Handokpa, FCI go down Changba the Saktaksha, Tragana Base, Tetro Changba, Yan Bahai Wapam Sing Yauri, Luna, Nasidagi, Tabak Hokre Hari, Pukomaibu Parga, Ziribam Police Station, the Kiasamari Star Tokiba, Adudi, Makata, Natibu, Makitavok Satari Haina, Ziribam Police Station, Power Manasuhari, Charakista, Joint Coordinating Committee of Engineering Department, PWD, PSED, IFCD, MI Gidi, Makata, Namakogi Tataraga, Mapangatolo Pangri Pauba, Kongjang, Junction Kigani, Hokimatam Karagi among the Kongjang Junction Labasu, Sakarasina, Tawai Raktaban. Oibana Maram Oiraga, Hana Ising Taba, Lepaki Kongjang Sangshilam Daba Adu, Ising Taba Lepaki Kongjang Sangshin Ba Horagani, Masida Torak Papa Pataki Daita, Manipur Sakana, Pugadabani Hari. Jose Makatana, Sanavaki Paulo Bish. Nasigi Sanavaki Pauda. Ampana Sindana Mapal Kanjabung Satariba, Yakaiga Turk Suba Susimet King Sanakiba qualifying round matchta Philo Impal Westna SFC Ukrulbu Gol Mari Amada Toiduna Matangi round Chankre. There's a Sanakiba match Aduda, Philo Gol Mari Adu, M. Jonina Gol Chanduna Hatrick Funky Loina, Y. Gopinasu Gol Amachanduna, Sound of my Papangamki, Amaromda SFC Ukrul Gamatanga Goladu, Kamrangna Gol Amaka. Sanduna Handok Pangam Ki Punna Team Taraga Taretna, Saruk Yatuna Satariba qualifying round Asigi Hayeng ZTFC Chandel Amadi Amopa Bisnu Puna Sanaragani. Sagulban Kendra often 7-a-side football tournament King Sanakiba Ahana Matchta LYU Olambulenbu KKYU Kasam Tonkabi Kulna Gol Mari Sunoda SYPO Mabudong Mantri Lekaina MPC Kasampa Toksum Lekaibu Gol Om Sinoda WFC Amudon Akam Lekaibu SYDO
Moirang Lerak Akam Lampang Goal Mari Anida Toykre. Amupa Moirang Sundun Study Block Tropicking Susanaki Matsta ZFC Churasampurna class Akanobu goal Amasunoda Toykre. London Olympic Games ta India ki represent tawduna weightlifting masana da saruk yakibi NG Sonia da ngasi Manipur sakana DSP gi pham pikre mana phamasi phangbana haraw phondo pagal loina state asagi represent tawduna medal puratna na bahona gani haina ISTV news da phongto ki makhatana ai chahi khara sana bajida ai Manipur gi aina yam ai chahi tara mari manga sana ra bajida ai Manipur gi amta ai medal pi bangam dre do handak ai kan honari ai laibak si ishorna kari tambige adudi yeng tare competition da Manipur gi ai mafam kanna bai hotna kena Indian Olympic Association bu International Olympic Committee IOC na suspend tawrak pabu yam na laibak thiba awaba nimit amani haina laibak asigi Olympian sing na nungai tabu phongdok na khre Narang Switzerland da pangthok kiba International Committee ki mafam amana Indian Olympic Association bu IOC gi chata inde habi gi maranda suspend to kibani suspend asna maram oiduna Bharat ki final makhada sanaro singna International Olympic Committee na pangthokpa masana amata da saruk yaba yararoi masna maram oiraduna lamdom masigi sanaro singda sauna saitheng pirgani hari Youth Affairs and Sports Department sinduna ngarang dagi hauna Kumala Park Sports Complex ta Paika scheme gi makhada state lower level rural tournament gi ngasi sana ki ba tongan ba discipline sing match sing da mai pakra pasing adudi badminton gi nupa macha semi final match ta Imphal West na Churasanpur bu set ani sinoda Visnupur na Senapati bu set ani sinoda mai tiba pikre nupi macha gi semi final match ta Tamenglong na Ukhrul bu set ani sinoda aduga Churasanpur na Senapati bu set ani sinoda thoikre football gi nupa macha gi match ta Imphal East na Senapati bu goal Ama Sinoda Tamenglong na Thobal bu goal Nepal Sinoda Ukhrulamati Imphal West Sanabada goal amata chanba ngamdana draw chakre aduga Churasanpur amasung Visnupur goal amam chanaduna draw sakhi Volleyball gi nupi macha gi semi final match ta Imphal East na Churasanpur bu set ahum Sinoda ani suba semi final match ta Ukhrul na Senapati bu set ahum ani da thoikre hayang Imphal East amasung Ukhrul final sanargani amurom da nupa macha gi volleyball gi ahan semi final match ta Imphal West na Imphal East bu set ahum ani da ani suba semi final match ta Visnupur na Churasanpur bu set ahum Sinoda thoiki final match hayang Imphal West amati Visnupur ani na sanargani Rasigi ay ngasagi pau pizari ICAR Lamphel Pata ke phangba pau gi matungina ngasagi khwaidigi saba degree Celsius kulgom 2.8 oiki khwaidigi ingbana degree Celsius taruk oiki nungsita yawbi sing manili chang ayukta chada malpuga taruk numingu matungda chada yangkai ni thoi aduga nongjugi chang mil oiki awalbuda maruiba pau amukana thamjari Lupa crore kunga mathoi changna sagadaba multi-story market complex amang asi Moriada Deputy Chief Minister Rekhangam na urep uyung tamkhre Election Commission of India na Manipur State Congress Party bu masak khangle amadi Korea amadi Manipur ani gi marakta industry sakhotna na bohna gani haina Korea ki Professor YP Lim na phongdokre ISTV ki pawmi yang tabiri basing amkhana khurunjam